Dobar dan iz rasadnika Mihalek. Danas vam predstavljamo zimzeleni grm pirokantov. Pirokanta dostiže visinu i širinu 2 do 3 metra, ali urezivanjem je možete oblikovati kako vi želite. Grane su trnovite i uspravne i otuda i naziv za ovu biljku vatreni trn. Ona cveta s sitnim belim cvetićima u maju, ali ukras ove biljke su bobice koje se pojavljuju u septembru i ostaju na njoj tokom cijele zime. To i jeste prava vrednost ove biljke. Postoje žute, narančaste i crvene pirokante. Ova biljka koju mi imamo je žuta. Ona nije zahtevna, odgovara joj sunčano mesto ili polusenovito, mada u polusenci neće baš biti tako bogata sa bobicama. Odlično podnosi niske temperature. Možete je saditi pojedinačno kao što smo to mi uradili ili u grupama što je najčešće. Ukoliko želite živu ogradu od pirokante, sadnice sadite na rastojanju od 1 metra. Toliko od nas za danas. Pozdrav!